Laitanai shal kisa sekango B.Ed student rok ekauno scholarshipni rang habia angmabai Tribal Welfare Department ni Habanogo khaduma funuk laimani Habanog tala khasioi laimani tei joint director nobo gerep laimani koktuma abuni yagulo Twiprasa hamkrai montri Bikas Deborma baibo kokdukni bisingti kok shalaika B.Ed student rok tamoni hinba kebangma B.Ed student rok scholarship ni rang manbaya baksa student rok scholarship ni rang nasingoi tonglajak fee rinani bagai tamoni hinba kabangko hastini B.Ed student rok fatar hasteo no Rwngswrwngnairog hasteo nangmasuk B.Ed college kari ni bagai scholarship bai no Rwngswrwngnairog hastini student rok fatar hasteo tabuk bo kabangma B.Ed khlainai B.Ed student rok ni ekauno scholarship ni rang habiakho haini bagai laithanai salkisa sekango nukjakmani Tribal Welfare Department ni Habanog kerebai khaduma funuk laimungni bisingti B.Ed student rokno sawi bori jakha Rwngswrwngnairog ni bisingo baksa rokni college khongnai rogo register khlaijak scholarship ni bagai apply khlaijak haini bagai verification rogo default list o ungmabai rang habailia haifano akogno bujina nailia B.Ed student rok yagulo tini January tanni chinoi salmari tangsalo hainu hai TISF Scholarshipni Jwngjalno tei koksarani bagai Tribal Welfare Department ni Habanogo phainaika Habanogni official staff rogbai malai kok rok salaikha TISF ni president Sajra Deborma koktuma thunani beskango saka institution ni Jwngjal technical ni Jwngjal rokni bagai B.Ed khlai tongnai rokni account rang habiangai tongo abokari bo baksa waini khlai apply khlaijak bo tongo haini bagai B.Ed student rokni account scholarship ni rang habiangai tongkha haifano B.Ed student rokni kokno wansogoi khabai samung khlai tongo Tribal Welfare tangbedek je rokni tabuk bo scholarship ni rang habiakho borokno dati rang hapnani bagai doi samung khlainani bagai Shaka TISF ni President Sajra Deborma botai bo Shaka je rok tabuk sab jora scholarship ni rang manyakho borokno dati khlai rang habrani bagai je mansak sakthare doi samung khlai tongo Tribal Welfare tangbe dekhane Shaka TISF ni President Sajra Deborma যতটা সাইমানো থাকনাই কয়েকদিন সিগাং জায়গায় ভিডিও নংমানি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যিনি অফিসিয়াল নি বড় রক বাইগিজা হামিয়া ব্যবহার খাইজাকা তারপরে যিনি স্টুডেন্ট রক বাজার স্কলারশিপ মাইয়া ফাজাকা আমনতে সিনদিনি আর অফিসিয়াল সবাই মালনা ফাইমানি তামনি ইস্যুতে তামনি বাগে জায়গাবো বরনি স্কলারশিপ নি তামনি বাগে কদাই দংকা বা তামনি বাগে বড় মাইয়া খিনি সোনান বাগে ফাইমানি অ জায়গা जों सराय न साइमानखा o jaga kisu jara institution tongo bongni kisa problem tongo tai abuni yagulo oro habangma bongni technical issue tongo abuni bagai no bongni scholarship takhono rijaya tai kabangma borok wine rok apply khlaijak tongo jeta kahamke student no bujengman bagai to amno jate obuno process ke bahai ke to dikhaiman amon bagai no subject khaimani tai official no kamno boro response khaiga tai joto officials rok खानाङैनो सामखाय दङ जों ब स्टुडेन्ट रक बुजिनो नांगौ कारन जों द स्टुडेन्ट नि जिनि साइसनि सेबान किन्तु बरफनि डिपार्टमेन्ट दं पुरा जत स्टुडेन्ट नि मानायो लाख हाजार स्टुडेन्ट दङ तो आमन बागैनो जारा स्कलारशिप मायाखो नंनि बागै बरफ नाय दङ दाम खायमान तेसो बरफ बाय बक्स हाविनो अमन बोसोर दयमान जों ट्राइ खाय दङ अमन बागै बेलेखनो हामबाय শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ